phela yazi ngathi vele ngisuke ngaba lenhlanhla usisi lo ontholela indawo labantu umakhelwane ontholela umsebenzi umakhelwane so wathi ubuye ekhaya bana usuka kanjani wakhuluma lapho wathi khona abanikazi bendawo leyo so leli rula mhlawumbe then ngalanti kulo mntombazana osebenza osebenza njengawona lo kama owawusikhe but abantu abaright abantu abaright kakhulu kanti wena usebenzela kwakho ngisebenzela inkinga isitarada zakhona tawu 55 banato wena sungasho vele izinyanga suzijayela indawo zalaphandle angijayelanga abangikhiphi nasendlini konke khona hlala ngisendlini just ukuthi ngiyangifuna utshona usendlini hayi khona kodwa awulobo ungathola isuku abantu amantombazana liyangitrust ungathi solo boyfriend sure abafazi kuni wasuka wona wezothola uthola umsebenzi ukuthi umfonele uncheck ukuthi awusandicheki ifoni yami yafi-charging system yabo so wasusenza uphose upheze uzithulele ngathi uma ngi-off last week ngahamba ngayilungisa ngoba ngase ngifolile so ngahamba ngayilungisa ngayikho ngisende call back that day. Uyabona mina manje into engiyifunayo nje ngifuna ukuthi ngathola imali ngifuna ukustarta i-white wedding straight i-white serious hey ngikufuna ngibhaye emsebenzini wakho awukho ulibele kuba lapha kunye nentombi khangela ukuba ngifuna ukusebenza kungcono manje uphume endlini nami ungathini ukulala nentombi imini yonke ngexesha lokusebenza akuboni ukuba akuboni into yoba ungumntana uyihlanonyoko bathi uphi akuboni uba le nto indala kunawe wena ukubona uba ngumntana lo sis abantwana bethu khangela wena phuma kule bhedi ugoduke wena hamba uyosebenza okanye uhambe phume kwami yakushiya nalona umzimba kuphela umdala lo hayi suka awu usaphikisana nami ngamanyala